Hello friends, welcome back to another video. Iten 29 schedule chule Facebook, Instagram, Twitter ti ho hi season expire kiti aham. Akiti le EPG kiti aham iten phadham follow de ham jo in schedule hin je apula kona zone ke nehin ngai pion lang channel a than hi le lung setan like share subscribe nin bol pe di long ken temve. Kipan masam kamin chula bonga hin kipan ka video apula kona zone ke nehin ngai pe nehin pe jeng ki pathu ken se na channel a than lung setan like share subscribe nin bol pe di no. Ken TMV direct panutin Facebook, Instagram iga loop na le apesu ki hung ki honga cha chijo ten le pop up to banga hung ma season expire hung kiti IPGA hung ham cha ilu jo ten ibda hin la do kin ham na polanga ibda hin pai do kin ham thaw to hin sei du hin aje chu government hin rules thum hin koina chunga hi Facebook, Instagram nei pa ma ama hin anna sa bi se lo hena ten date last date no na pi hin anana asa lo ji achu ti a he India sunga he mi kon khana he ti achu ben banga he hum ki thanga ben ta dham ti ale tan tha ma news achu a hin phone na wa chu mark hin India condition hin koi law thum hin koi chu kani de abona ka I khat de min ti ji achu a kho le hum phamai the he na Facebook ho chu hum phamai the Instagram ho chu hum phamai the ti chu kain he sign ki pa in bula kona zone ge nihin ngai pe nin vet in ki pathu ken se ya pa